Monkeypox yazamuye umutwe. Ibihara by'inkende mu karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, mu Burundi no muri Kongo. Urugamba rutoro rw'amasasu muri Afurika yo hagati no mu Rwanda. Monkeypox cyangwa se uyite Mpox ni ya virusi yigeze kugaruka ku mapuro z'amateka y'ubuvuzi, yongeye kwigaragaza nanone. Yaje itoroshye kandi iratwegereye cyane noneho. Iri kuvugwa mu baturage bagenzi bacu muri Afurika yo hagati, by'umwihariko ndetse yamaze no kugera mu Rwanda. Indwara ya Monkeypox igeze kumenyekana ku isi, ingaruka zayo zaragaragaye cyane muri Afurika yo hagati no mu Rwanda, aho abaturage, abategetsi, abaganga n'abashinzwe gahunda z'ubuvuzi bateraniye hamwe bari kwiga uko bahangana nayo no gushyiraho ingamba zidasanzwe zo kurwanya iki cyorezo. Muri inkuru idasanzwe turacengera byimbitse kubirebana n'iyi ndwara. Urugendo rwacu ruratunyuza mu mashyamba y'inzitane no mu mijyi yo mu bihugu bya Afurika yo hagati, aho imizi ya Monkeypox yashibutse. Iyi ni inkuru ya siyanse igamije kudufasha kubaho no gufatanya mu kurwanya ibihara by'inkende. Iyi nkuru ntabwo yerekeye iyi ndwara gusa, ahubwo iravuga ku byago bidasanzwe byatejwe nayo cyangwa se bishobora gutezwa nayo. Tuvuge ku butwari bwawe utwumva mu kuyikumira, twungurana ubwenge n'ibitekerezo mu guhangana nayo. Vuba aha tuzakuzanira abakozi bakora mu rwego rw'ubuzima baduha ibiganiro byihariye kuri iyi ndwara tuyisobanukirwe neza. Aka kanya ariko tugiye kugaruka ku nkomoko y'iyi virusi, uko yageze inaha, aho yabanje ndetse n'ibyo yangije aho yanyuze mbere. Turareba by'umwihariko yavuye mu nyamaswa ikagera mu bantu. Iyi ni Monkeypox dushyize ahagaragara urugamba muri Afurika yo hagati no mu Rwanda. Mukomeze gushishoza, mutega amatwi neza iyi nkuru, muharanire ejo hazaza heza. Nitwa Placide Nyinshuti. Aka kanya reka dutangire iyi nkuru ikomeye kandi yihutirwa. Aha ni kuri PN4 Africa. Duhere mu mateka. Mu Rwanda rwo hambere, indwara y'ubushita cyangwa se y'ibihara yagaragaye, ndetse bivuga ko umwami Mibambwe Sentabyo wategetse mu 1741 kugeza mu 1746 ariyo yazize nyuma yo kwanduzwa n'abanyagisaka, agace yari yarayogoje. Amateka kandi avuga ko hagati y'umwaka w'1893 n'1894 ndetse no mu 1916 kugeza muri 17 ubushita bwongeye kwaduka mu Rwanda buhitana abatari bake. Ntibizwi neza ubwoko bw'ubushita bwahitanye umwami Mibambwe Sentabwo, ubwoko bwabwo ndetse n'ubwari bwo, kuko indwara zose zatera ubuheri bazitaga ubushita. Nyamara mu buryo bwa siyanse bishoboka ko icyashingiyeho kinyuranye n'inkomoko y'indwara ubwayo. Habaho ubushita bw'imbogo, ubw'injangwe, ubw'inka, ubw'imbwa, ihene, ibishuhe, ingamiya, imbeba, inkwavu n'ubundi. Ubuzwi cyane ku bantu ni smallpox, buterwa na virusi yitwa variola. Inyandiko zitandukanye zigaragaza ko mu kinyejana cya 18 mu Burayi abantu bagera ku 400 bishwe na smallpox mu mwaka umwe, ndetse kimwe cya gatatu babiviramo ubuhumyi. Iyi ndwara ibarwa ko yishe abagera kuri 300,000 mu kinyejana cya 20 na 500,000 mu myaka 100 imaze igaragaye ku isi. Mpox yoze yitwa Monkeypox, ni indwara iterwa no kwandura virusi ya Monkeypox. Iyi virusi iri mu muryango umwe na virusi itera ibicurane. Abantu barwaye Mpox bakunze kugira ibimenyetso bifitanye isano n'izindi ndwara. Yihariye ko wayanduye agira ibihara cyangwa se ibiheri binini kandi bikavamo ibisebe. Virusi ya Monkeypox yavumbuye muri Denmark mu 1958 mu nguge cyangwa se mu nkende yakorerwagaho ubushakashatsi icyo gihe. Yageze mu bantu iti. Ku ikubitiro umuntu wa mbere warwaye Mpox ni umwana w'imyaka 9 wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari mu 1970. Indwara y'ibihara by'inkende Mpox yamenyekanye bwa mbere mu bantu muri 70 muri Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Uwo mwana w'imyaka 9 yari mu karere kavugwagamo indwara z'ibicurane kuva muri 1968. Kuva icyo gihe indwara yagaragaye mu bantu kuva mu turere two mu cyaro, mu mashyamba yo mu kibaya cya Kongo, cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe nibwo yatangiye gufatwa nk'icyorezo, kuko byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu mwaka wa 2019. Kuva mu 1970 indwara y'ibihara by'inkende yagaragaye mu bihugu 11 bya Afurika, ari byo Benin, Cameroon, Repubulika ya Centrafrica, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Gabon, Cote d'Ivoire, Liberia, Nigeria, Repubulika ya Kongo cyangwa se yo twita Congo Brazzaville, Sierra Leone na Sudani y'Amajyepfo. Mu 2017 Nigeria niyo yavuzwemo umubare munini w'abarwayi ba Mpox nyuma y'imyaka 40 iyi virusi igeze mu bantu.
ntabwo haramenyekana neza uko yageze mu bantu ivuye mu nyamaswa nk'inkende cyangwa iguki. Hari abavuga ko iyi ndwara ya mpox ifatwa nk'indwara zakozwe n'abantu muri za laboratoire zo mu burengerazuba bw'isi bagamije kwishakira amafaranga. Hari n'abandi bavuga ko indwara nk'izi zikorwa hagamije kwica abanyafurika n'abatuye isi muri politiki yagutse yiswe depopulation igamije kugabanya umubare w'abatuye isi. Ibi ariko nta bimenyetso bifatika bibihamya, tukaba tugikoraho ubushakashatsi kuri ibi, nabyo tukazabigarukaho hano kuri PNinfo Africa mu biganiro byacu bitaha. Niba utarakora subscribe turagusaba gukanda kukazogera karahagana hasi kugira ngo amakuru n'ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika, bijye bikugeraho ku gihe kandi ubisangiza abandi. Tugaruke kuri indwara ya mpox ariyo twise ibihara by'inkende. Indwara ya mpox ishobora gukwirakwira mu bantu, ni ukuvuga umuntu akayanduza undi cyangwa se rimwe na rimwe ikava mu nyamaswa ikagera mu bantu. Monkeypox yandurira mu kuba umuntu wanduye akoranyeho n'undi muntu muzima akamwanduza. Amatembabuzi yo ku mubiri, amatembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero cyangwa gukora ku bintu byagiyeho virusi nk'imyenda cyangwa ibiryamirwa by'uwayanduye. Iyi ndwara kandi yandurira no mu mibonano mpuzabitsina. OMS iherutse gutangaza ko urukingo rwifashishijwe muri gahunda yo kurandura smallpox byagaragaye ko rushobora gufatwa mu guhangana n'iyi mpox cyangwa se monkeypox. Mpox yageze mu Rwanda, byemejwe n'ikigo cy'ubuzima RBC muri iki cyumweru turimo. Hari kuwa kane, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyatangaje ko indwara y'ubushita bw'inkende izwi nka monkeypox yamaze kugera mu Rwanda nyuma yo kugaragara mu bantu babiri. RBC ivuga ko aba bantu yagaragaweho bari bamaze iminsi bakorera ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho icyo cyorezo cyakimaze iminsi gica ibintu. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri RBC ni Dr Edison Rwagasore yabwiye RBA radio na televiziyo by'igihugu kabonetse ari umugore w'imyaka 33 n'umugabo w'imyaka 34 y'amavuko. Mu magambo ye, ndavuga uyu Dr Rwagasore yagize ati abarwayi bose twasanze barakunze kugira ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Indwara y'ubushita bw'inkende imaze iminsi igaragara mu bihugu bitandukanye. Uyu Rwagasore yasabye abanyarwanda gufata ingamba zikomeye zirimo kwirinda kugirana imibonano mpuzabitsina n'ufite ibyo bimenyetso, kugira umuco wo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi n'isabune. Yavuze ko hashyizweho itsinda ry'abaganga riri gusuzuma mu bice bitandukanye bakabaza ibibazo bijyanye n'ubu burwayi. Ni indwara yageze no mu Burundi. Minisiteri y'ubuzima rusange mu gihugu cy'u Burundi yatangaje ko indwara y'ibihara izwi nka mpox yibasiye abaturage bo mu mujyi wa Bujumbura ifite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu makuru yatangajwe na Minisitiri w'ubuzima rusange mu Burundi Ridwine Baradahana kuri wa kane w'iki cyumweru, yavuze ko ikibazo cy'indwara cyagaragaye mu Burundi kirimo gukurikiranwa kandi abo iyo ndwara yagaragayeho bakomeje kwitabwaho. Iyi ndwara yari isanzwe izwi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imaze kwibasira abatari bake by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ndetse bamwe ikaba yaranabahitanye. Amakuru avuga ko indwara ishobora kuba yazanywe n'abantu mu Burundi bakunda gukorera ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bivugwa no mu Rwanda, by'umwihariko ku mipaka bihana imbibi bajya gushaka ibikomoka kuri peteroli n'izindi serivisi, bikaba byateje impungenge z'uko ikwirakwira ryayo rishobora kwiyongera. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rirutse kwihanangiriza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko hamaze gupfa abantu benshi bazize virusi ihindagurika yiswe mpox. Mpox ni nayo yahoze yitwa monkeypox nk'uko twabigarutseho hejuru. Ikomoka mu muryango umwe w'indwara y'ibihara, ikaba ifite ibimenyetso bisa n'ibicurane ndetse n'ibisebe. Ibimenyetso byayo biboneka nk'ibyoroshye, ariko bishobora guhitana abantu mu gihe batabyivuje vuba kandi bakivuza neza. Iyi ndwara yandura cyane binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa se amatembabuzi y'urwaye. Ishobora kwandura kandi mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, gusomana cyangwa se gusuzanya n'ufite ubwo burwayi. Ibimenyetso byayo ni ukugira ibiheri binini ku mubiri biryaryata bikunze gufata imyanya ndangagitsina, mu maso, mu biganza no mu maguru. Ibindi bimenyetso ni ukugira umuriro, kubabara umutwe, kuribwa mu ngingo. Mu mwaka w'1980 nibwo OMS yatangaje ko indwara ya smallpox ijya kumera nk'ubushita bw'inkende yacitse burundu ku isi, bituma gutanga inkingo zayo bihagarikwa. Nk'uko twabigarutseho hejuru, ni indwara OMS ivuga ko mu kinyejana cya 20 honyine ishobora kuba yarahitanye ubuzima bw'abantu barenga miliyoni 300. Iyi ndwara igisakara mu bantu ndetse mu bihugu bitandukanye. Mu mwaka wa 2022 ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS ryemeje ko indwara y'ubushita bw'inguge cyangwa se monkeypox cyangwa se viol du singe yafatiwe ingamba zihutirwa ngo yari ikibazo gikomeye kibangamiye ubuzima rusange bw'abatuye isi. Kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2022
nibwo ibihugu by'Uburayi na Amerika ya ruguru byatangiye kubona abafatwa n'ubushita bw'inguge, indwara yari imenyerewe cyane mu bihugu bya Afurika gusa, cyane cyane muri Afurika yo hagati no mu burengerazuba, ikaba ikomoka ku ngunge zo mu mashyamba y'icyo gice. Icyo gihe OMS yavuga ko monkeypox atari ikibazo cyangayikisha isi, ariko nyuma iza kwisubiraho nyuma yo kubona ko abarenga 16,500 mu bihugu 75 bamaze kwandura ubushita bw'ingunge icyo gihe. Ibihara by'inkende ni indwara yandura cyane iterwa n'agakoko mu bwoko bwa virusi ya herpes mu ndimi z'amahanga, ikaba ituma umuntu agira umuriro. Iyo virusi yandura cyane cyane binyuze mu dutonyanga duturutse mu myanya y'ubuhumekero cyangwa se uducanjwe duturuka mu kanwa iyo umuntu avuga, akoroye cyangwa se yitsamuye. Uyirwaye ashobora guhita yanduza abandi umunsi ubanziriza ko azana uduheri ku mubiri, no mu minsi 3 uduheri twaratungutse. Ibimenyetso bitangira kugaragara hagati y'iminsi 14 na 21. Mu ntangiriro iyo ndwara igaragazwa n'uduheri dukwira ku mubiri, aho utwo duheri twaje agatukura kandi akaryaryata. Ibindi bimenyetso twavuga kuri iyi ndwara ni nk'inkorora, kubura ubushake bwo kurya no kugira umunaniro igihe ibiheri biba bitangiye kuza, no munsi ubanziriza ko ibiheri biza. Ibimenyetso by'ibihara bishobora no kuza ari bike cyane, mbese wabirwara ukazana ibiheri bihishiye cyane. Iyo ibiheri byamenetse ntawe uba ushobora kwanduza icyo gihe. Mu kwirinda iyi ndwara no guterwa urukingo rwa kabuhariwe rwabugenewe. Hano dusoreje inkuru yacu. Ibindi birebana n'uburyo wakwirinda cyangwa se wakwivuza iyi ndwara, ushobora kwegera inzego z'ubuzima, ni ukuvuga kuri centre de santé ikwegereye, ikigo nderabuzima icyo ari cyo cyose, cyangwa se no ku ivuriro ryemewe na leta. Niho honyine ushobora kugenda bakaba bagufasha mu gihe wabonye ibi bimenyetso. Twebwe reka tugushimire cyane ko wakomeje kubana natwe. Niba utarakora subscribe ukanda hagana hasi hari akazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro bya PNinfo Africa bijye bikugeraho ku gihe. Turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza.